Иншалла достор, бүгін акткеби болуп жаңы үй бүлө курайын деп атам. Иншалла дуа кылып коюңуздар. Hey, it's me. Тыткы досум, Аяшка менен кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Аяшка менен ушул эки дүйнө бактылуулукту каалаймын. Gözlerim senin karada, yürüp de gittin cerada. Yazılan suyurları, özünü kanı arnala. Ay 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 ezilim büktüm, altınım özünlü. Aydasın asılım mazar, sağındım özünlü. Aydasın asılım mazar, sağındım özünlü. Ay 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 ezilip büktüm. Үй olan офу жок болуп атат. Тынчтык досум, мактуу, бактылуу чоксун жетпейбиз досум. Недейбиз досум? Бул дүйнөдө досум өмүр кымбат нерсе, ошол өмүрдү бактап жаша досум. Аяш менен бактуу, эки дүйнө бактуу, салих, салиха уулу, кыздуу бол досум. Аларды тарбиялап, жеткирип ушундай тойлорго насип кылсын Кудайым досум. Самыйдан ден соолуктуу болгула досум. Тойлор болсун. Assalamu alaikum Жөлөк. Бактылуу бол досум, эки дүйнө бактылуу бол. Бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктардын баарын каалайм досум. Бактылуу бол, Аяш менен эки дүйнө бактылуу бол. Аштаган кызматын кылган жакшы жигиттерден болгула. Бактылуу бол досум, молодец. Алга. Бала чакалуу бол, экөө бактылуу жашасына. Дайыма ушундай жакшылыктар болсун, тойлор болсун, баарыбызга ден соолук, ийгиликтер болсун. Бүгүн мына тойдабыз, Кудай буйрса, баары жакшы бактылуу болсундар, балалы чакал болсундар, эми жүрүшүн кезде эшик тойго келгиле буйрса. Бардык жакшылыктарды каалаймын. Экөөңөрдүн бул эле эмес эки дүйнөдө бактылуу болгула, экөөңөр бирдей өмүр сүргүлө. Эч алдакаңарда кайгы кылба, жаман. Конuşman kollar üzülüyorsun. Yine açın. Тыткы досум, Аяшка Мунара, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн, эки дүйнөлүк бактылуу болуп жашай бергиле. Тыткы досум, сен ойнокчулуктан аябай неметип кеттиң окшойт, жадап кеттиң окшойт. Аяшыбыздын жакындары, туугандары, барыңыздарга биринчи кезекте сыйыңыздарга чоң рахмат. Чындыгында сонун сыйлоодо.
биринчиден Аллах таала көпшүүлөр мактабыл болсун, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саламын. Ооба, барып турабыз. Бактылуу болгула барыңар. Bu büyük boş 12 yaş ömürlü olsun. Baktılуу olsun, rızkılуу olsun. Allah Teala özü korkup, özü saktap dursun. Allahümme Rabbena atna fil dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabannar. Rahmetike Amin. Rahmat. Kelen rızkı keng bel. Ağayın tuğanların ata enesine mehribanlılık versin Allah. Kelen rızkı versin. Fayda olsa Allah'ım özü korkup, öz saktap dursun. Gelecekleri keng olsun. Kanday tilegen oy maksatları olsa Allah'ım özü orunlatsın. Allahümme Rabbena atna fil dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabannar. Rahmetike. Tinchlik zamanımız tinch bolsun. Amin. Şol 2 yaş oğlum, gelinim baktılуу bolsun. Amin. Tüver karmaşkan kolları hiç vaqtda üzülbesin. Kuda dıyla kuduğumuz var sizlerge. Tüveliptü kudalardan bolalı, sıylaşkan kudalardan bolalı. Bardığınızdaga şu nene oynasanızlar, oyunuzlar ışkasın. Dileğinizlerdi Kudayım kabul kılsın. Emin'den bastım. Şu 2 yaşa bir zeker mak dileğimizi hata verelim. Ülkenin kalmaşkan kolu beken olsun. Uzun başkan yolları baktılı yıllardan olsun. Bana bakıralı oluşu yarı günleri yakşı günlerde görüp baktılı olup yaşasınlar. Şu bizim kızımızda kudalar, kızımızda kavalı kılgılar. Biz sizlerden uğraşmalar. Drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no, drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. Жайылған жегінен орын алып беріңіздер. Азыр болса бүгін кечебізді дағы баштаған тұрабыз. Андақта жалпыңыздарды дастархан жегіне күтеміз. Жегіне айымдарды дағы шақыралы келіңіздер. Сіздер үшін даярланған дастархан андақтан
Урматтуу тынчтык досум, Аяшым менен карындашкан болуңар үзүлбөсүн. Бул күндү көптөн бери күткөнбүз. Ылайым бактылуу болуп, көп бала чакалуу болуп, турмуштун таттуу балын татып жашагыла. Терең урматтуу менен досуңар Азиз Батыров. Тынчтык мырза мына буйрукса, буга чейин жалгыз жүрсөңүз, кааласаңыз түнкү саат 4-тө келип, кааласаңыз үйгө түнөй калыш туурабы? Тура. Ой баракелде. Мына бүгүндөн баштап саат 9-дан 10-дон калбай үйгө келип калууга макулсузбу? Макул. Ооба. Сүйөсүз баракелде. Мына райымды сүйөсүз, сени калтырап айтсаңыз эми. Мына райымды сүйөсүзбү? Ооба. Ой баракелде. Анча кекетпейсиз. Мен жакындарым, саналаштарым, силерге чоң рахмат. Силер бар экенсиңер ушул жерде баардык жети дубандан келген досторум биригип, менин жакшылыгыма күбө болуп отурасыңар. Силерге терең ыраазычылык. Бойдоктор өз бактыңарды таап, мага окшош бактылуу жол сапарына түшкүлө. Жана ушул жерде менин жакшылыгымды тең бөлүшүп, бийлеп, ойноп, күлүп, бүгүн бир чай жазып кетиңиздер. Ошондой эле тынчтык болсун, Аяшка экөөңүздөрдүн кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Жана дагы айтып өткөн болчумун. Тынчтык болсун, бойдокчулуктан аябай тажадың окшойт досум. Эми семейчиликтан эки дүйнө тажабай бактылуу өмүр сүргүлө. Ырдап кетиңиздер силер үчүн алгачкы антракт ортого ийгиликтериңизди
meni süydürür. Kalır. Bugünkü kul karmaşkan 2 yaş, buyursa kolları karmaşkan boydan üzülbey, jıl aylanmay balalı olup, buyursa balbaygan baybiçlerden bolsun, köp balalı olsun, nevere olsun, çöğreli olup, uşuların size hurmatın görgönde Kudayım özü jetkilsin. Andıktan ar bir öz üylörgü amına sen jetip alalı. Andıktan Kudayım bere versin, kovalap gele versin deyip, Allah'ım bere versin, aylanıp gele versin. Kırgız yerimizde tınçlık, tokçuluk bolsun, elimiz bitiremesin, jerimiz titiremesin. Ardayım жақшылықтан тойлардан жолығалы, Кыргызыма тойлон башка эч нерсе жарашпайт. Оору сыртынан алыс болалы, жалангадан тойлор жақшылықтар болуп турсун деп. Амин дейм. Амин, баракелде. 2 жаш бактылуу болуңуздар жанагы.